Ki pelit penyat kali ke nang bak Shillong. Ki bapet ngor hapai ade bat kerukom penyat kali hapo nang bak Shillong. Iki kali ki bapen ken iki kendon ain bal batha. Mendakas ni kakat pratrik naitung ar hajar ar pulai. Ki pelit penyat kali ke Lunding Jiri Police Station. Ki layo bat ya kuik kali ke My Alto 800. Kepadan yo registration number ML10 C Sunfry Wisau. Kapa pendon kam dak kabata yit yong bat penyesrim bat ki kali ministar degi kali VIP. Ya ketika kali layo bat hakari khana kabakamai na umsning si Shillong bat ya ute unongnya ki pulit kilara Lunding Jiri Police Station manle yak pendon kam bat hakaju kapor na kali ki pulit ki law no hi plan ya kejing tak tintet ne ki plastik yong. Ano ba dyan? Okay, bata.